kad je truba najavila policijski sat. Podesilo je kazaljke na 11. Zatvorilo stakleni poklopac i vratilo stolicu na mjesto. Zatekne ženu kako moli krunicu. Nisi mi odgovorila na pitanje, reče pukovnik. Ko je? Gdje si bila? Zakričala sam se u susjedstvu, reče ona. Već odavno nisam izlazila iz kuće. Pukovnik objesi visaljku. Zaključao je kuću i zakašio sobu. Potom je odložio svjetiljku na pod i legao. Shvaćam te, reče snuždeno. Najgore od svega je to što nevolja čovjeka natjera u laž. Ona duboko uzdahne. Bila sam kod angela, reče. Zamolila sam ga za pozajmicu za zavjenčano prstenje. I što ti je rekao? Da je trgovanje posvećenim stvarima grijeh. Govorila je i da je zaklonjena mrežom protiv komaraca. Prije 2 dana pokušala sam prodati sat, reče. Nitko ga neće, jer sada prodaju na otplatu moderne satove sa svijetlećim brojčanikom. I u mraku možeš vidjeti koliko je sati. Pukovnik uvidje da mu 40 godina zajedničkog života, zajedničkog gladovanja i zajedničkih nevolja nije dostajalo da upozna vlastitu ženu. Očuti kako je tokom vremena nešto ostarjelo